Bay ule vin na chuan zunkawng thalo urinary tract infection nei tan zo dam doi tha chi hrang hrang kan lo soi dawn ani top khlami lo ngai khlak sak turin kan nge na che pakhat na zunkawng na infection nei tan tui no khata elaichi cardamom powder met khat polh in ro zunkawng na infection nei tan tui no khata zira zankhua in che ala zinga atui chu inang che zunkawng thalo ten lai king tui bur na chum tui ni tin voi thum no chan vevel in thin hi a tha ani lo nor tashminot zung chum tui hi ni tin voi thum in tur tut le chuan zun in le zunkawng thalawa ai eng dip sunlu le khaizu chopol in hi a tha ani zunkawng fello zung tha theilo tan behliang thing na chum tui in tur khau mo chuma atui le atak ei hi zunkawng thalo nei ta da tha zunkawng that lo wanga zun ip thei lo tan mol hoi ra mu pakhat rot sum tui vut ne na e nuam to ka polin ni tin voi thum cho e khama in thin tur ani ni khata muthum thala chul antut le a chuan vaimim zung le a hna den pol tui sor emo chum na tui in emo hi zun lama harsat na hrang hrang nei tan in tur ani zun in le zun che tan vaimim chhon hel den sum ei mai tur zun in ni si lawa zung thei lo tan zam zo eng zung le chaw aka thir a kung le a hna le a ra chum pala atui in tur ani zunkawng thalo le zun lama harsat na nei tan len hling na chum tui no khat le chan ve ni tin voi ni in thinang che zung tam le zun thi tan shui pol zung den soma tui sor no khat 100 ml ni tin voi ni emo voi thum in chin na tha antut le chuan sikhup thur zung var hi chumin zunkawng thalo le sernat na nei tan a tui in tur ani mithi sunlu tui sor chum tui hi zunkawng na infection nei tan in a tha ti zong kha ani ria adangin le share bel do chon lo subscribe ve chho don ne